Сельское хозяйствода жерлерде бүт центральный аппаратта канча киши иштейт? Саны общий. Айыл чарба министрлигинде борбордук аппаратта 82 адам иштейт. Жалпы министрликте 5300 ашуун иштейт. 5300. Анын 4544 бул департамент. Эми кое туруңуз, болду. 5300 дедиңиз. Годовой фонд зарплаты канча? Бюджеттен канча акча аласыңар? 1 миллиард 200 миллион. 1 миллиард 200. И новиковый вопрос. Сколько процентов ВВП дает сельское хозяйство сегодня? Порядка 13%. Сколько? 13%. 13%, да? Урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, урматтуу коллегалар. Мына 5300 адамдын жумушун көрүп атасыңар бүгүн.